and I feel bad or I did this late. Ne ke re kwana ke tlo le sebetsa today. Ha ke fihla now the way le leng ka teng. Ke bohloko re a ke le shoot hantle mara re shootile the way le leng ka teng mo ba. Ne le tsofetse le botho ile. Look how beautiful you are today. This is big. Justice. Because I can't hand Mara. The way who know cutting Chevalmo fans correct. Who clean. Turn any more. In any dust, ile and Hane Asha na mabani. Unono khono man. No le west. No etsala. O pole go botsa le dileng. Unono khono. Look at your faces. Look how beautiful. Bona le jwang. And anyway, it was we gain lenyana today. You know, this is an instant miracle. Wait. No lim sisani ho free. No lim chongo. I mean, look at this. Okay, you look at this one. After the rappel, Mobani. Okay, I'm a rappel and Utley. Kana go tlitse go budisa o tshwana o tlile unexpected yo go se budisa gona o sentse re tlogalla gape ka go itse go ba ke zama go o le different motho go budisa wa tla ga tlinga re sa nagana e ngolo nyane o tlogala re nna go sentse re totobantse ma wa tlo ke atla still re santse go gana gore ke tshware le mmoponyana ya ka khalima ka ana go nna go clean go ke gona lo he ya ke go mtsenya ba ke le nna ke go mtsenya ba ke bona papa mo ke gante na tata ka ke mpela pele ke ntwe bi makana go ke tlo fitla go clean ke tsa ga wa mo bekeng ai le ka boyfriend mo e rata boyfriend yo go ntofela bola ka mo nyana tlina ga wa mo bekeng ka go tsena every day ke ai ke khale le ka khanyana makapelo ke ma go bua nnete yona ke nnete tse tsona tse ke o tlile after bed so go le ya malume so bone o lwena ga ten you bona ga ten ke ba ke ga apna next month ma go tlile go ba ka onanyana wa itse go ba nna 2 weeks le bana lona so le ha motho o ka mo looksetsa ntho golo gore tlamelo be clean ka mo and then le feel jwang because ke botsitse le bana ba hao ngwana na chomole are how do you feel? Yes.
shwala sala ka sana ka lokho go robetse ya ba tlo tsa se ke netse go robetse ba tlo mpotsa go batla bona le the way o change le way o apere ka teng bongkhoni bo le bokae you know it was not just only the dress code le le bongkhoni le sefahlelo mahlo a lona na le red answer le but it's not like the eyes were red. This is a miracle for me to see. That's why it's a hunter Harry shooted this thing. And I want to say this column. Bible Book of Corinthians chapter 5 verse 17. If any man be in Christ, he's a new creation. Tsohle di fitile, tsohle di ntjhafetse, tsohle di somthi. Now le amohetse morena Jesu maobane. Ha mo amohela se fela o bua ka molomo. Tlamehile jwale le rutwe tsela e ntjha. Ka bophelo bo botjha ho Kriste. Le tlo kgona ho tswa le botlolong la jwala. You will never drink again after today. Do you believe it? Le abali. Usikanka sifahlelo se. Uyosibothoza hapi. Batho ba mo ba lenka jwang? Nna ke go lo bona tiko a bona le go a ke re mama bjala go ntha bua le no bua and ba nna ke na le ke ke le enga ke tswe maloma ke sa kae ke tswego go nko ke kuma le a tsena ke na ba matha di pizza ka re ke na le enga ke go mo ye bo lo tshwa ke nna ke tshwarwa bana ke phelo bana ka mphya bana banyane ka mkono go se and o lunch also ebo Sun City ke ka ya Sun City o ile wa Sun City ke manje ke sa ke o tsena ke mana tlonkenzi le ba ga tla wena go yeno nna le montolo nda go ba go malome ba ga malome re pe tšhelete go batla lawyer e tlo ntshande go le ba ga ke tla tsamaya ke tsamaya ke kopa go falo tsaka o tla bua ke ntse beke ke tsoke Sun City gape e be le ke tswa Sun City be ya ke ya di previous ke gore previous tsena ke previous tsa go tšwa ga go ke no sa tswela ka previous o sa ke di previous tsena ta gena ka ba ne ka mo tsogong ba bona mdimo na o thusa ga motho a di previous a tsamaya a ke itse a o ska ne ke itse le na bele tsalo tsa magara ntse e go tseba bele ga ke lo buya se ke ya sa tsitse bele ke ba 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 lone na ke isa ke tse buela kwa ntse mo tse tsa go jwang Sun City yo 2 days ke kgwedi pele 2 days like ha o tlhalwe mo go ne ba sa mara le bona le timoni la tronko le dula lo bitse so you are in Christ now le anyatsiwa and ha re shuta mo le ba ka le ntse ngore ke ska mind o shuta ka mafu ba ya tla ba ya bona ba ya bua ka leeto lena la resurrection I want them to see hore sifahlo sa lona ne se le so life ya lona ne le so jwale e so ntlo e ne le so now it is like this no a to ba bona le no different ke go gore ge clean every day go ka ba worse yes even though a gona furniture a gona eng ma go clean ke to ke clean ke yona ntho e important clean go tlala ka so hope ela hlile tshepo bophelo bona hlile dintho tse destroying ntate moholo di destroy maphelo a lona di destroy nkgono wa lona wa bona ntho Martin bona abutonke se utlo o tutse matsatsi a hlokaetse ano ukutsi ne 2 months na kana clinic yena but asa yena o
ukutsi okay fine makgatlo tlhokofala go seng now is go kena matso ke no seng okay na ke matso ne ke go betse ke matso ma ba khotlola mna so khotlole le ka bo 6 ne ka mamcheke makitso go tsa go ka ka matso ma khotlola since a so khotlole ke umcheke matso a teng matso go kholetsa mamde mo tiyo utotsi ene motho mo tlile pila ke tema o mo tlile go seng ma o mo tlile mo ga psiu ga go wa utlwa moya wa yena mo tlile a tswa a tsamaya ga tswa ke mo tlile ga tswa yena lo mo ga tsamaya o tshwara o tlhokafetse go se nta ke ta thae go se ke ta go ka matsa nta go se ke bosigo and then mo share mo latile na go mo latile ka bo 1 yeah bona point ya no don't feel bad ke life ya o sabe le mo rena Jesus motho hloka itse bosigo a batla ntlo mo tsare ke